Ngicela ukubingelela abazalwane egameni likaJesu. Ziwu-14 kuJanuwari 2026. Singena ku-part 4C. Part 4C. Namhlanje sizokhuluma ngombhabhadiso. Esikhathini okuthiwa ngaphambili nangemuva kuka-AD 70. Ngiyababingelela-ke abazalwane egameni leNkosi uJesu. Ngiyethemba abazalwane bonke bayaphila. Ngiyayihlonipha kakhulu indlu yeNkosi. Ngiyazi ukuthi bazalwane nikunake kangakanani ukufunda. Uthi omunye umzalwane ngelinye ilanga uNkulunkulu wathi mayembiza, wamcocela ukuthi indaba oyoyixoxa emphakathini enguthuma kuwo, uyoxoxa indaba eyizwi lami kuphela, ayukuxoxa ezinye indaba. Nami-ke bazalwane ngisho njalo ngithi ngiyathokoza kakhulu abazalwane ukuthi sibuka incwadi yethu ephethe iy'ncwadi ezingamashumi 66, sifunde indlela yeNkosi kuzo. Kuyahlupha-ke kakhulu bazalwane ukuthi uma ufunda awanganaka kuba khona izinto ezingenayo. Nama ngisho ukuthi nginake ngale ndlela yokuthi akukho okungenzeka kungiphunyuke. Ngiwumuntu nami njengani bazalwane, ngikulindele ukuthi okungichophile abazalwane lokhu sifunda nabo bangibonise njengengane yakwabo ukuthi cha, lapha mzalwane sibona kanje, sibona ngathi la awunakanga. Nami ngokunjalo ngibuke kanjalo ukuthi ingane zakwethu ngibona lapha sengathi kweqekile, akubukekanga kahle. Yingakho-ke umzalwane uPaul ethi kumzalwane uTimotheyu ethi akukhuthalele ukufunda, afunde futhi astadishe, athi study the word. Ngamanye amazwi ukustadisha ukuthi do i-thorough research ngalokho okubukayo, ungakubuki njengabantu bonke abangabuka nje, kodwa wena njenge-student sezwi fanele ukubuke kahle lokho okubukayo. Amen. Abazalwane, umzalwane okhulumayo ubaba uGazu eNewcastle, ophethe isambulo esithe ukungejwayeleki phakathi kwabazalwane, isambulo esithi iNkosi yabeka ukuthi izobuya ngokubhala kwayo encwadini zikaMathewu, iy'ncwadi zeGospel. Yafundisa lapho ukuthi izawubuya nini. Uma sifunda-ke sihlangana nendaba ethi lezo khathi lezi iNkosi eyazisho sengathi sezingasemuva kwethu, sezagcwaliseka. Manje-ke sibuka-ke izinto ezinye ezazenziwa ngesikhathi
sasendulo isikhathi eside sobaba babo. Umbhabhadiso wawenziwa, waphinda futhi kwafika uJohane owaziwa ukuthi uJohane umbhabhathisi, naye wafike wajoyina lapho. Waphinda futhi wamemezela ukuthi lo mbhabhadisi awubhabhadisayo wenzani ngawo. Wase ethi ukhona ozayo emva kwakhe, ozayo emva kwakhe uzobhabhadisa ngohlobo oluthile lwembhabhadiso. Uzobhabhadisa ngomoya nangomlilo. So-ke imbhabhadiso-ke le bazalwane esizoyibuka ukuthi inhloso ngqangi yembhabhadiso, ngoba imbhabhadiso uma ufunda umaHebheru 6 uqale kuvesi 1 and 2 uyaveza lapho ukuthi kukhona izinto eziyi-foundation, izinto zokuqala, the elementary teachings. Umbhabhadiso ukhona lapho, ukuvuka kwabafileyo kukhona lapho, ukubekwa kwezandla kukhona lapho. Yabona zonke lezi zinto zikhona. Nombhabhadiso kuthiwa imibhabhadiso, or the washings, or the baptisms. It is in the plural. So-ke siyakubuka-ke labazalwane ukuthi kulezi ingxenye esilokhu siyithatha, njengalokhu abazalwane betshengisile ukuthi bengakuthokozela ukuthola ukuthi ngixoxa kanjani ngombhabhadiso noma ngembhabhadiso. So-ke ukuxoxa kwaphi-ke bazalwane, sizobamba kuqala ukuthi inhloso yombhabhadiso iyini. Ukhona into engiyibiza ngokuthi is a primal purpose of baptism. KwaZulu uma sikhuluma uma ingane izalwa kuthiwa yenzelwa, kuba nesiko elenziwayo, kuthiwa yenzelwa imbeleko. Leli siko isuke ingane ifakwa emndenini, yenziwa ukuba ivikeleke kuyo yonke imimoya ekhona, ngoba isibaliwe ngaphakathi umasiko ala ekhaya. Ngapha ekukholweni uma amanzi esetshenziswa, asetshenziselwa ukuthi ake ngicaciseke, i-baptism okokuqala ukuba ithathe umuntu lowo osuke ephenduka noma ezalwa, izomhlanganisa nabo bonke abantu asebazalwa abakulomndeni, esikubiza ukuthi-ke is to unite individuals into a corporate body. Le corporate body siyayibona lapha kwa-Israyeli uma ethi uNkulunkulu, indodana yami ngiyokuyibiza iphume eGibhithe. Uyabona la ukuthi indodana, uNkulunkulu isizwe usibiza ngendodana, akasiboni ngamuntu munye. Uthi this is a corporate, isizwe sami lesi. Usi-unite noma uhlanganise ngokuthi singeniswe emanzini. U-Israyeli-ke simbona engena emanzini olwandle olubomvu. Kuthiwa ku-Israyeli wabhajathizelwa kuMose, ngoba kuMose babengena abantu bengena into one body,
babe munye uMose. Okay. Now uMose ke wayemiswe njengendoda ezohlanganisa abantu bakaNkuluNkulu through the law noma ngomthetho, kube isizwe sesivumelwano sikaNkuluNkulu, kube yi-community of the covenant. Okay. So ke kwa-Israyeli lokhu kwakusho ukuthi kuhlanganiswa noma kuyunifaywa bonke laba bantu under the law of Moses. Now, when they are unified, uma behlanganiswa benziwa muntu munye, bayangena, ingakho kuthiwa babhajadiswa uMoses. Now, uma uthi ke namhlanje usho ini lokhu ubhajadiselwa kuMoses? Sizokubona ukuthi namhlanje it means uniting people in Christ ngombhabhadiso. Kodwa ke asikazi ukuthi imuphi lo mbhabhadiso that will result into uniting people into Christ. Now, sesizwileke labazalwane under primal, the purpose here, isekelo sokuqala sithi abantu babefakwa kuMoses, ngamanye amazwi befakwa emthethweni because uMoses uyindlu yomthetho. Babehlanganiswa kuye, beba munye, bengena, beba isizwe, beba i-covenantal nation. This community wawungena esivumelwaneni noNkulunkulu. So umbhabhadiso kubo wawubafaka kwisivumelwano, kwakwenziwa imbeleko yokuthi bangene manje babe yilomndeni wesivumelwane somthetho. Ngaphandle komthetho abakwazi ukungena bavumelane noNkulunkulu. Isivumelwane sabo sakhiwa through uMoses. Now sengizongena ke kulokho kuzothi ke secondary, the secondary purpose of baptism. Kwi-secondary purpose ngamanye amazwi isikole lesi ngiyalinganisa, isikole lesi esithe thuthu esingasafani nesikole esiyisisekelo, esiyi-foundation yokuthi ukhuliswe lo muzi lo, ngokuthi kungene iy'ngane ezintsha, uma zingena zifike zenziwe zakhiwe ihlangane zibe unified as in primal school, as in primal school of Moses, as in primal covenantal in Moses. So ke uma sekufika ke kwi-secondary level, ngamanye amazwi kwi-level ethe thuthu, angixoxe ke ngithi u-Israyeli bazalwane wamhlubuka uNkulunkulu, bachitheka iziganga zonke. Abanye bashona le eMesopotamia, abanye bashona le, abanye bashona le, bagcwala yonke indawo. Cishe nizokukhumbula lokho ngosuku lwePentecost, la khona abafundi benkosi u-120 wehlelwa zilimi ezintsha, bakhuluma ngezilimi ezintsha, ukuthi bonke laba bantu abaqhamuka konke lamadolobha kodwa bengamaJuda, bengasalwazi ulimi lwabo, kwadinga ukuthi ngalelo langa baluzwe, bashunyayezwe, ukuze uNkulunkulu athi uwenzile umsebenzi wokubalanda lapha sebekhona, bayimele bona ukuthi bayaphenduka noma baphenduka.
U-secondary purpose ke we-baptism wawusuza lapho. Uma efika uJohannes ufika sekuna 400 years indaba yokukholwa ingasakhulunywa, ungasashunyayelwa, bengasamazi abantu uNkulunkulu. Ingakho kuthiwa babe uphanga umbuso violently bezama ukungena ngoba babezwa le ndaba ibashisa, ibenza ukuthi bathi nansi into eseyasilahlekela. Amen. So ke uJona ke uyababiza ke kwi-ministry yakhe uJona. I-ministry yakhe isebenza the same thing ebisetshenziswa uMoses. uMoses ubebafaka kuye. So naye uJohn mayifika wenza the same umbhabhadiso kabani lo kaMoses. Yena ke useyababiza uthi abaphenduke kulokhu kulahleka bakade bekulahlekile noma bakulahlekile. I-call yakhe yayithi repent. It was a call of repentance. And then number 2 ukuthi bavume izono zabo, confession of sins. Basekhona ke namanje abantu abavumisa abantu izono. Kwakuwumsebenzi kaJohane umbhabhadisi lowo. And into ayenza futhi uJohane wayenza i-restoration to the covenant. Ngamanye amazwi uyababuyisela back kwi-covenant abayiphume kuyo bayishiya. Laba bantu bebengasawagcina amasabatha, bebengasanikeli, bebengasazenzi nje zonke izinto ezenziwayo enkozweni yethempeli ngoba base begcwele iganga zonke. Lezi inkozo zazenziwa uma umuntu ekhona eJerusalem. So laba babebalekile babefana nokuthi bafile. So uJohane uyamemeza ukuthi they must come back, they must repent. Bavume izono zabo. Babuyisane noNkulunkulu. Kwenzeke i-restoration back to the law. Wayenza lo msebenzi uJohane. Naye ke uma izobafaka emanzini kwakufanele bavume izono zabo, baphenduke bavume izono, babuyeleke babe se what you call emzimbeni abaphuma kuwo, umzimba wezivumelwano, umzimba kaMoses. uIsrayeli wayephula icovenant. Sengushilo lokho. Baba scattered all over. I've mentioned that as well. And was spiritually dead. Babefile ngokuba bangabibikho eJerusalem. The moment uIsrael ephuma eJerusalem eya koSamaria, eya kuphi engekho nje eJerusalem, kwenye indawo uIsrael ufile, is dead. He must be resurrected. Ufile kodwa ephila, kodwa ufile ngoba uhlukanile noNkulunkulu. Umuntu ohlukana noNkulunkulu ubizwa kuthiwa ufile. Niyakhumbula bazalwane uAdamu. uAdamu ngesikhathi eba disobedient lapha ensimini yase-Eden, wafa. uNkulunkulu wamkhipha endaweni yokuphila, wamkhiphela ngaphandle kwe-Eden. Ukufa lokho. Ma umuntu ekhishwa ezulwini, ngoba sithi leyo ndawo leyo yizulu la uNkulunkulu ehlangana khona nomuntu, usezulwini lapho. Ingakho izulu elidala kuthiwa liyokhukhulwa, nomhlaba omdala uyokhukhulwa, uvela izulu elisha, umhlaba omusha. So ke ngokwaleyo nto leyo ukufa kaAdamu
ehlukana noNkulunkulu ngenxa ye-disobedience, wabe selahlwa ngaphandle kwensini, kwathiwa ufile. Kanjalo no-Israyeli, once u-Israyeli waba scattered all over, engasayigcini izinto zezivumelwano, wayebizwa ukuthi ufile. So umbhabhadiso-ke wenzani? Uma bephenduka, i-baptism prepare them for i-resurrection, ukuthi bavuswe. Prepare them for i-resurrection, bavuswe ekufeni. Ekufeni abakufile bafe ngenxa yokungakholwa. So bayabhajadiswa-ke, kwenziwa lesisidingo sokuthi ukuze bavuswe manje ekufeni. That is one. Bhabhadiswa is to prepare them for resurrection. Number two is to prepare them for the coming of the Lord, or for the coming of the Messiah. uJohn njengoba eshumayela uthi usuku lwenkosi seluseduzane, sekuzofika la khona behlulelwa khona bonke laba bantu abangabuyisene nenkosi. So-ke wayikhuluma lezo zinto uJohn uma ibafaka emanzini. Okwesibili ayekhuluma uJohn, uJohn ebhabhadisa, sesitheke umbhabhadiso lo o-repeater umbhabhadiso kaMoses. uMoses wayibhabhadisa ngamanzi, amanzi akhe ilawo ukuthi badabula olwandle olubomvu. Kuthiwa babhajadiswa lapho, babhajadiswa futhi nasefuwini. Umbhabhadiso lowo kaMoses. So-ke uma-ke kunjalo, uMoses wayenzani? introducer u-Israyeli uNkulunkulu. Ngamanye amazwi ezothi, uNkulunkulu nampa abantu bakho othi ufoma nabo i-covenant. These are the covenantal people. Uyaba-introducer-ke, u-introducer u-Israyeli kuNkulunkulu. Ngani? Through the law, ngomthetho. uJohn naye uma efika uphinda wenza the same thing, but yena-ke uthi reintroduce. He introduces them to the law in preparation of Christ, or in preparation for Christ. Now, uma ephinda naye ebanikeza noma ebaletha eletha uIsrayeli emthethweni, ebalungiselela ukuza kukaKristu okokuqala uKristu engakafiki. Khumbule bazalwane ukuthi uJohn umbhabhadisi wafika kuqala kunoKristu, ememezela ethi phendukani ngoba kukhona ozayo. Wayihlela indlela yenkosi. So-ke lembhabhadiso yombili about restoring the people to God's covenant. To God's covenant. Ukubuyisela abantu bakaNkulunkulu kwi-covenant. Moses uyabafaka kwi-covenant, abafaka emthethweni. uJohn uya reintroduce labantu phela bese behambile baze bazalwa, abanye bazalwa le ngaphandle 400 years. Niyayibona bazalwane ukuthi ingakanani iminyaka. Bazalwa abazi lutho ngale ndaba. He had to reintroduce them ukuthi yini le akhuluma ngayo. Babuya abanye
wababuza nabantu zalo ey'nyoka niluboniswe ubani ulaka oluzayo. Uyabona ukuthi kunolaka oluzayo ngomhla wokwahlulela. Uthi-ke tshengisani noma bonisani iy'thelo zokuphenduka. Athi abavuma izono zabo. Bangena-ke babhajadiswa. Mhlampe-ke sesiyafunda manje, bengisaxoxa nje indaba, ngingenisa indaba eniyaziyo bazalwane, yonke le ndaba niyayazi. Angikholwa ukuthi ikhona umuntu ongathi hey angiyazi-ke lento uyithathaphi yona lento. Niyayazi bazalwane. Ake sifunde-ke la kuMalakayi. Malakayi 4 verse 5 to 6. Uthi uMalakayi, bhekani ngiyakuthuma kini u-Eliya umprofethi, lungakafiki usuku lukaJehova olukhulu nolwesabekayo. That is before the judgment. Uyakuphendulela izinhliziyo zawoyise kubantwana nezinhliziyo zabantwana koyise, funa ngifike ngishaye izwe ngesiqalekiso. Na umbuzo-ke uthi, ithini lento eshiwo uJohane noma eshiwo uMalakayi? uMalakayi la umprofethi wokugcina kubaprofethi abadala. Then kwase kufika umprofethi wokugcina ngci owethule uJesu, okuyena omethulile uJesu, okuthiwa umprofethi omkhulu kunabo bonke abaprofethi. uJesu-ke ufundisile ngale ndaba kuMateyu 17 la ethi khona u-Elijah uyofika qala. Wayekhuluma ngaye uJona. uJona yena Elijah, ngamanye amazwi the prophet Elijah. He came before Christ through the spirit of John. Okay, John is the spirit of Elijah. Sorry. Wagcwalisa-ke lento ebhalwe lapha kuMalakayi 4 verse 5 to 6. Iministry kaJohane yayithini? Sesiyixoxile ngenhla sathi kwaku ukuthi restore the hearts of the fathers to the children. Makhulunywa wa-Israyeli, uma kukhulunywa the hearts of the fathers to their children and the children to their fathers, akukhulunywa inkulumo ejwayelekile ukuba ungacabanga ukuthi ukhuluma ngobaba babo, ukhuluma ngey'ngane zabo. La uma sikhuluma ngama-fathers, sikhuluma ngabantu ababaphethe umthetho, the fathers of the law. Ngamanye amazwi sikhuluma ngendlu kaMoses. Bese kuthi u-Israyeli wonke yibo labo ababizwa kuthiwa zingane, the children, and the children to their fathers. Now siyoxoxa ngelinye ilanga mase sithatha nje indaba eyiqonde ngqo nalokho uthi ithini le ndaba. Kodwa njengamanje is about the law and the people. Ngamanye amazwi is about the heaven and the earth, the children being the earth, the fathers being the heaven. So ibambeni kanjalo bazalwane. Niyoyibona mase niyicinga nani injalo. Uthi-ke he prepares Israel for judgment. Also, he prepare Israel for the coming of the Messiah. Lezi zinto lezi. Ufike waba-prepare ukuthi babuyele back, nokuthi balindele uMessiah owayeza, uMessiah as in the incarnation.
ngamanye amazwi efika okokuqala, wabaprepare, wabafaka emanzini, wabanikeza futhi ukuthi uMesaya uzofika ababuyise kuye. Ngamanye amazwi ukhuluma lapho ngephase okuthiwa iphase yama-last days. Iphase yawo baba iyezwakala la, iphase yama-last days, bese kuzoba iphase yama-after ama-last days okuthiwa i-everlasting. Prepare Israel for judgment, i-judgment u-70 AD, and then ngaye futhi u-70 AD the coming of the Messiah ezojaja ngomlilo. Lo mbhabhadiso okuthiwa umbhabhadiso womlilo is the judgment ngo-70 AD. Akusuwona umbhabhadiso wamakholwa, umbhabhadiso wabantu ababizwa kuthiwa the wicked people, abantu abarejectile, abathe asimamukeli uMesaya ukuthi uMesaya lo. Njengoba amaJuda waze wafa uJesu bethi abamamukeli, waze wenyuka bathi abamamukeli, waze wabuya okwesibili bathi abamamukeli, waze wayimisa ikingdom yakhe bathi abamamukeli, namanje basasho njalo. Ibaptism kaJohn njengoba sesixoxile ukuthi yona iyayenzani, yayi-prepare umzimba wonke ukuba ube munye ungene kwi-covenant. Now sesiza-ke kumbhabhadiso kaJesu. Uthi uJohane, mina ngibhabhadisa ngamanzi, ozayo emva kwami uzobhabhadisa ngomoya nangomlilo. Okay? Bhabhadiso emibili uJesu azoyenza. Ake sizweke. uJesu siyazi bazalwane ukuthi wathi mayifika uJohn ebhabhadisa wathi akambhabhadisa, but umbhabhadiso kaJesu kwangasiwona umbhabhadiso wesoni. He was not a sinner. So umbuzo kuzothi pho wayebhajatiselwana ngoba labaya babevuma izono, labaya babebuya ekulahlekeni kwabo, ekufeni kwabo, baprepare ke babhajadiswa ngamanzi, preparing for i-resurrection eyayizokwenzeka kubo uma bevuswa ngosuku lokuphela. Okay, asiqhubeke. Uthi uJesu akakweze uJohane ambhabhadise ukuze agcwalise ukulunga, to fulfill all righteousness. This is the sign of obedience, yokwesaba uNkulunkulu, yokuhlonipha uNkulunkulu, yokubhawa uNkulunkulu, ekwenza lokhu through faith, like uAbraham okwathiwa ungubaba wabakholwayo, wakholwa. So ke lento ke uJesu ayenza wayengenzi ukuthi uthethelelwa izono, ugeza izono, ugeza insila. Cha, wayengenzi lokho. Umbhabhadiso kaJesu wawungafani nombhabhadiso kade wenziwa yilaba. uJesu bafica bafile. uJohane phela usemi-introduceile uJesu ukuthi kukhona ozayo, ubabekela ukuthi yena ke uzobabhabhadisa ngomoya nangomlilo. So ke uJesu mayifika kabhabhadisi yena ngamanzi, ubhabhadisa ngomoya nangomlilo. Pho wayokwenzani emanzini? Ugcwalisa ukulunga konke akufica kwenziwa.
So ke uJesu yini lokhu kulunga akugcwalisayo? uJesu wayehlanganisa nabo bonke abafile. He had to unite himself with the dead or with Israel owayefile. Ngamanye amazwi wenzani uJesu? He is doing lento esingayibiza ukuthi is a spiritual joining them in their death. Spiritually joining them in their death. Ngamanye amazwi uJesu uhlanganyela nabo ekufeni kwabo. He joined them in their death. Okay. Ngamanye amazwi la akusiyena umzalwane ophendukayo ongena emanzini ayojoyina uJesu ophilayo. Kodwa uJesu he joins them in their death. Now enzani ngalokho? Ehlanganisa nabo ekufeni kwabo ukuze aprepare lento yokuthi abavuse. So prepares for resurrection. Being united in death means being united in resurrection. Asifundeke abaseKorinte besibili chapter 5 verse 21. Amen. Chapter 5:21 owesibili uthi ongasazanga isono wamenza isono ngenxa yethu ukuze kuyena senziwe sibe ngokulunga kukaNkulunkulu. Amen. Kuphinde kube incwadi Ezekiel 37 ngicela bayifunda abazalwane lo ncwadi nencwadi kaHosea 6 ngicela bayifunde leyo ncwadi ikhuluma ngayo le ndaba esikhuluma ngayo. So ke uJesu uma enza lokhu kufa noma lenkonzo yokungena emanzini uyihlanganisa nabo abafile ukuze azihlanganise nabo ekufeni kwabo, spiritually joining them in their death, eyohlangana nabo ekufeni kwabo, spiritual joining them in their death. So ke uma uJesu enza njalo eyohlanganyela nabo ekufeni kwabo, uza manje ngokuthi for he hath made him to be a sin or to be sin for us who knew no sin, that we might be made the righteousness of God in him. Senziwa ukulunga kukaNkulunkulu kuye ngokuthi yena ayohlangana nathi ekufeni kwethu ukuze sibuye asiwine asibuye naye ekuphileni okusha. Kulombhabhadiso kaJesu ke bazalwane uthi uJohane uyeza ozobhabhadisa ngomoya. Ubhabhadisa ubani ngomoya? Ubhabhadisa abakholwayo. Holy Spirit baptism for believers. Bese ephinda futhi ethi kunombhabhadiso awubalayo uJohane umbhabhadiso wesibili athi umbhabhadiso womlilo. So ngamanye amazwi is the Holy Spirit baptism for the believers and the baptism of fire for those who reject God's law. Lona ke uzoconsume all the wicked people, abantu abangamamukeli uJohane usewenzile noma useyenzile inkonzo yokubuyisana ukuthi ababuye
they must be restored back to the house of Moses. Ba-rejecta bona benqaba. Lowo mbhabhadisa wangabasebenzela. OkaJesu nawo baphinda bawunqaba ukungena kuwo ngoba bona bekhalela ubaba wabo uMoses, kodwa futhi abamamukeli uma introducewa uJohane. Then-ke bazowuthola-ke umbhabhadiso womlilo, njengoba kuthiwa iJerusalema lasha lanqonqa laba zinkuni zesihogo, kungaba sikhona sona isihogo. Siyofunda nangaleyo ndaba ngelinye ilanga. Amen. So la sithola-ke imibhabhadiso emibili, okaJohane ongokaMoses, bese kuba okaJesu, la uJesu khona engena kumbhabhadiso wamanzi eyohlanganyela nabantu abafile ekufeni kwabo, ukuze ahlangane nabo, ababuyise, abavuse, ababuyise nganeno ekuphileni okuphakade. Ngicabanga ukuthi-ke bazalwane, le ndaba iyakhanya. uMoses to Jesus, ngamanye amazwi kusuka kuMoses kuya kuJesu. U-Israyeli wa-introduced to the law, wa-unitwa noma wahlanganiswa spiritually u-Israyeli noMoses. uMoses noJohn kanye noJoshua umbhabhadiso eyahlukahlukene. Umbhabhadiso wesibili kaMoses siyawubona wenziwa eRed Sea, siyawubona futhi wenziwa eJordana. eJordana usuwenziwa ubani? uJoshua. Why ulokhunga uMoses, uJohane uma efika yena kabhabhadisi olwandle, uya straight eJordan uyobhabhadisa khona? Yingoba iJordan lalibakhiphela kuyi-New Jerusalem, esingakubiza ukuthi ngalesi sikhathi kwakuthiwa iKenani, obakhiphela lapho lowo mbhabhadiso. Abangangenanga eKenani abangenanga futhi kulowo mbhabhadiso lo. Umbhabhadiso-ke ofana nombhabhadiso kamoya kaJesu, la ebhabhadisa khona ukuba abafake kuyi-new heaven and new earth. uJesu yena simbona ekwenza lokho ngomoya. Ukwenza nini uJesu? Ukwenza ngosuku lwePentecost, la behlelwa khona umoya oyingcwele. Owesibili umbhabhadiso kube owe-judgment, the baptism of fire, owabantu abangakholwa. Abakholwayo ababhajadiswa ngalo mbhabhadiso. Amen. Okay. So umbhabhadiso kamoya is very essential for salvation. Akekho umuntu ongabhajadiswa ngamanzi maqede angene kwi-salvation. Kodwa lapha yakwakuprepaywa. Akekho umuntu kuJohane owayengena enkonzweni yokuthi usesindisiwe, kodwa kwakwenziwa lama rituals laya okungena enkonzweni kaMoses. So ngapha kuJesu uyangenwa ekuphileni okuphakade, babe saved abantu. Uma uJesu uKristu ebabhabhadisa ngomoya, babenzani? They were enjoining, bayangena ngokukholwa spiritually into Christ body. Yini body kaKristu? Ngamanye amazwi, each and everyone esindiswa uyazalwa ngomoya. uJesu uyena okwenzayo lokho, akwenziwa abazalwane. Akukho labazalwane bengena khona
bebhabhadisa abazalwane ngomoya. Umbhabhadiso owenziwa uJesu kuphela, where Jesus enjoins believers spiritually into his Christ body. I-Christ body is a corporate body. Any individual ngesikhathi esizakala esindiswa uzalwa ngomoya maqede anezelwe kuyi-corporate. Yingakho ngosuku lwePentecoste bazalwa bonke baba mzimba munye, kwathiwa yindlu kaNkulunkulu, yibandla. Uma sekuyibandla, bonke abazalwayo individuals banezelwa khona. Yingakho kunegama elithi bayenezelwa emzimbeni, bayenezelwa endlini, umzimba wenkosi. Lo mzalwane wathi ibandla liwumzimba wayengakhulumi into engathi ukuphelelwa ingqondo, kodwa wayikhuluma into ethi this is the body, this is the corporate. You are deposited into this corporate body. You are part of the whole body. Ngamanye amazwi, uJesu will then become the Son of God and give this sonship unto this body. Bese le body ibizwa kuthiwa indodana kaNkulunkulu, njengo-Israyeli owabizwa kwathiwa uyindodana kaNkulunkulu. Isuka lapha indaba. NaseGibhithe makuthiwa ngiyakuyibiza indodana yami iphume eGibhithe, u-Israyeli ubonwa njengendodana kaNkulunkulu, because uNkulunkulu yile into ayisebenzayo ukuthi bonke abantu abafake kuyo babe in Christ. Konke okudala kudlule, bheka manje we are in Christ, izidalwa esisha, sikhandwe la kuKristu, sase siba indodana kaNkulunkulu. uJesu uma bembulala bathi uyablasphema ngoba uthi uyindodana kaNkulunkulu. Nathi uma uzosenza ukuba sibe indodana kaNkulunkulu. Leyo yena abulawela ukuthi uyiyo. Nathi uzosenza ukuba sibe indodana kaNkulunkulu. Amen. Okay. Asithi ke manje sehlanganisiwe noJesu. Sesi in union noJesu ngomoya. Ake ngibheke ke ngithi siyakhumbula bazalwane ukuthi kwaba nesilelesi esathi uzungikhumbule embusweni wakho. uJesu wathi namhlanje ngizoba nawe eparadise. Umbuzo uthi ke sabhajadiswa nini iselelesi? Impendulo izothi iselelesi sahabhabhadiswa ngomoya ngoba lokho kwase kufanele kwenziwe nguye uJesu, hayi ngamanzi. Water was not required anymore because uJesu wabe seshilo wathi namhlanje ngizoba nawe. He was baptized in Christ. He was deposited in Christ. Wa-receive that baptism. So owamanzi umbhabhadiso awubanga usaba namandla. Amen. Ningibekezele nje abazane sesiyaqeda. Umehluko ke phakathi kombhabhadiso kaJohn nombhabhadiso wabazalwane. Umbhabhadiso wabazalwane imagine is to be immersed into the body of Christ. It's a spiritual baptism. Now umbuzo uzothi ke hayi uthe uJesu nibabhabhadise egameni likayise nelendodana likaMoya Ongcwele. Now ke uma umuntu efuna igama elithi nibabhabhadise, umbhabhadiso yahlukene. Ukhona umbhabhadiso wokufa uJesu angena kuwo wathi lo mbhabhadiso owami ngedwa. Uma uzoya emanzini, uJesu seyile emanzini wayohlangana nabantu abafile, wahlangana nabo ngokwamanzi ukuze abalungiselele ukuvuswa ngoba yena usefile. Uma efa yena uzohlanganyela nabo ekufeni kwabo ukuze abathwale ngoba bakwazi ukuyifela bona. Nasesiphambanweni ngokunjalo uJesu wafa yena wangena ekufeni kwethu
ukuze thina singasafi, thina sivele kuthiwe sifile ngombhabhadiso uJesu angene ngawo esiphambanweni wokufa, umbhabhadiso wegazi. Nathi safa lapho together with Christ. Ngesikhathi efa together with him safa. Ngesikhathi evuka savuka. Ngesikhathi elala salala, ngesikhathi evuka savuka. So konke lokhu soku-spiritual, we are being immersed in him. Ingakho uPeter uma esekhuluma laphaya ngosuku lokwehla kwamoya oyingcwele uthi phendukani nibhajadiswe egameni likaJesu. Now sizokuzwa ke lokho. Ngicela ukuma labazalwane okuqhubekayo upart C, upart 4C sizoqedela kusasa ekseni, siqedele ufire, then ke sobe sesiqedile. Kahle hle ngaba ngiyaqedela ngezela ibe u50 ingedluli lapho. Amen.